HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopa tunin zong vannoi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote tuni August ni sim som ni len ni ho a Eimi Times sa kon chele vannoi Thusoh chom Lakhom ho Kuki in Manipur topic ding zui a Kuki Women Organization for Human Rights makaina in Manipur sunga Kuki zo ho Chena district chom a Gamsung chun statewide protest rally against NIA discrimination, bias and selective actions towards Kuki zo people ti a mi pi ki zo na ana in hi lam ka a ki zo na a panla ding ho chu koite lentul a akinga khom ovin hi cha chun kingon an nei ovin hi Kingon achun Kuki MP Manipur Kuki MP Churchampur KSO Churchampur to KW lamkai hon haulimna anay ufin hi haulimna nay hon tunichan gaya Kuki zo chate demun sit dan le state le center by home in National Investigation Agency ho mangcha a lamdi lauta le dailhan chom nay ta a namgal sat ho amat naw chung thua Koi malung lay lo le hitabanga chalo na nezi NIA ho hata adam na anay ufin hi Mi pi pan khom na aban tha zit khom a kilung to ta hin homan jingding angai chapen a hitan jong asai ove chizau in mi pi ki khom asanga sim hon koiti a kon akipan do ovin tui bung lang azon ovin hi lamzo na sunga hin mi pi hon slogan chom sap khom na nei ovin play card jat chom enough is enough protect Kuki jo people equal protection abhor it NIA not impartial anymore. Justice should be blind. NIA why poke and choose. NIA should not be biased and selective action. Le adang dang ho anakichoy uvin hi. Kohol lam kai hon emisat Union Home Minister kom lungding memorandum petluna Churchampur Deputy Commissioner hinga anani uvin hi. Memorandum a kisay hang pi ho cho hile arambay tingor ho chung thua investigation gunta abolde naga tingnoi mi hon Kuki milha mi somlanga ho athanaw chung thule Kuki ho ke halbam na thua NSCNIM ho chunga khulchil na boldinga Kuki jo ko hile NIA in amat ho dan azui pichi diu community khantum na nei a khatbo to na nei loading NIA ke so zo se transparency a abol diu chule deisa chum na le khantum na umlo hila na ato zo duty ho hi a hi Kohor President ngai nei kim ho kim in Thusoh mi ho to holim na achun meitei gal boi zo nu a agu agala gamlagu hu bi na ding panla ho anup phat wa amat jing uhi thu di awai hom na palke na le Kuki cha te chunga exit bol na hi ati e galaya Kuki na me tamta mel sita a ke that hole sogo akiu a lam azot sa uwa pasal tamta mel sita na tha uwa gancha banga na bol jing ho meitei migilo ho chunga NIA in imacha abol lawa Kuki zo cha te chunga na ato jing uhi kinui sina sangpin hi danjong asai in hi hichi NIA in thudi adin pia galboi na sunga alang langa migilo mat ding alom ho chunga action akibanga ala thailo a Kuki te chung bawa na ato hi thildi lo hi danjong thangpung te na sai in hi Tingnopal district ngazong kizot na ano in loisi khaw a pat Tingnopal office chen mi pi tamte in kizot na anay uvin hi Tingnopal a kiloy khom na honjong Tingnopal Deputy Commissioner hinga amit sa kom lungding in memorandum anapi uvin hi chule mi pi kizot na hi chandel chule munchum chomazong ano in hi State government in Gamsunga chamle lungmon umsa din to gun abol jing to kilhanin jani gansin ni chun Imphal to Dimapur to Gati road a atha be in passenger bus la wingal al sa pantan hi hichi Manipur galato ahung umdo akal kumthum wal jawa government in free movement to gun ahin lol hin khat jung hi janha kilha do chu passenger bus ni la wingal nga hin security escort pom in passenger jakhat le som nilanga ato uve hitabang service atha be a hung ke hom do hin nitin ke mancha na ho angai banga all ola ahin umsa ding chule khat ki zo to na zong ahin sim hoi ding in akisejin a hi bus service ki hon do hi mi tampin alim ovin pacha na zong anai uve hitiami pi te lungel dei banga bus service atha be a hung ke bol do azal in Thobal district nga kuon passenger Kiam Kumarzit sing in state government chung in ki pathu asai in hidabang lamzo na tha be hi chomna ngailu na le community zo si chunga kilhongdel a chen khop kit thei a hi dan photche na hi ati kumthum barzen
pha kha lo na mun ki pha hitan achi sa ho hai mil poma khat khat ki ngai dam to ding in tim na ane in hi geldo thai khat chu Chief Minister Yumnam Kemchan Singh in achi sa August ni sim ge 2026 ni hoa Kangpo P District Agavil nu kha pena chun Gamsunga train community zo si adianga National Highway a free movement umsa ding Imphal to Dimapur to Guwahati bus service thapat do ding in phondo na ane in a hi zat khat nam le nam ki dauna ki boina zo se ni khat le achaina chamna amdo te sin hi ahin chamna umdo na ding process zo se bailam ta umdo the si hi di boy meitai la ku ki zo cha te ki ka ki dauna zong kum thumwa se alang to gela stakeholder mi pi te zo se lungsung a chamnan vai hin hom tale ti hi akoi zo se ngai dan hiding chu hi hinla bang set te in tu ni chanin phai cham ki loi khom na le mi pi tam pin ki tu a chamna hung do ding dei sa na nei dan u amelang pon hi jani ni sim somni ni khuwa kangla tumbi namdilong thul sa me kung chunga thau chap be bangin coordinating committee on Manipur integrity COCOMI ten kuki te dauna le lathonbal set Kangpo P district sunga hosa kuki cha te dinga ne la cha ni tin ngai cha hin kha jing liang mai ho nu thop in press release anaso kin ovin a hi het thei chu tu le tu jing a jong phai champum pi a just and fail delimitation JFD kiti kaloi khom nama kaina noya delimitation all census chilha masanga NRC 1951 pesa chilha sa dinga ki phina khochenga a chilha pi jing u chu hi hichina ding a meitei naga le pangal palai mi som ho delhi tulpia an chu hitan chule nidan somli le get sum jong generous try anakau saw a hi hiche ki got naw hi ku ki zona mi te ding a the ta chu hin am ho tup na chu hi le gampa mi illegal immigrants ya ai ngo over ai sap naw hi su bul hit na a Gamsunga kun tormang ding ai tiu chu a hinalai sin a hi geldo thei chu pupa khanga kun Gamsunga kahung cheng e ti jong lew hen 1951 ti ta lawa document kichi nege ge a hingte ki hebe lo hin achung chona tu chana vaipu mi pi ten apha zo lo avil zo lo naw thinghang ko chong gari lutna pha lo hul veng tampi na lai u a hi hichun bailam cha mi tampi su na ding hello dimun ein so thejing u chu a hi achi sani sim somni bang homni chun Nigerian sa lumlam Sokoto state sunga thilso khanam mi po tui kong khanin to se na to in mi som nga in thina ana to ve officers so say that in thina to atam zo ti chu mi som li vel hi chapang ngan hi bin thilso achun mi som lagum ana ki hu do zo ve ati ven hi hinla amit a mu hon thina to hi mi som nga le thum thing in asai ove het thei chun Nigeria Gamsunga hitabang kong to se na hi aso jing khat hi akitin adi a avum avala mi to kung ho apha cha sim phat le dat su hi zilo zia to se hi chu lai gonen lai ta le hitabanga to se na hi hung so jing khat jong hi akiti United States and Iran vai homte Phalna thain ding a atha be a economic campaign achil ha pi ki ding to hlan hi to gona hi China in Japan ala ding in timna anane ze US Treasury Secretary Scott Bessent in asaina Washington in Iran chunga economic lam dauna a achil ha pi ding dan ana phong do in chule hi ding a hi Beijing in jong pan ala ding in akitim e ati het the chu US Israel le Iran ke ka akidawna hi ahung chi ha kal thaku thlingding a hitan hi za chu US President Donald Trump in Iran chunga sum korvaina lampang zo a hi nasata adawna nei dinga ki gotna ane hi akiti alangka na Iran chunga US in economic campaign a chi ha pi ding hi China in apam thaipon chule US team na jong asam pi pon hi ti ho ka lai Iran in US ki na chu hat in dauda le nil kalna anezun US in Gamsung uva economic terrorism achil ha piu but sa na hit iti zong le US ki in hin til pha asu di loading a hi ati US in Iran lam kai lubu ho to ho be na ding a financial sanction campaign phun khom uzong le dom bu na nei thezo sia a hi dia leichung tui pi chung chule van lai zol chule cyberspace ho zo sia ki kido pi ding a hi tin Iran Armed Forces Chief Ali Abdullahi in na phondo in chule Iran Parliament Speaker pun US le
Israel hin Iran chunga economic le cognitive warfare chila pilhon hi ati geldo thei chu tu chana Strait of Hormuz stripi chunga Iran in Phalna anei thainaliza vannoi ahitia ho Gamsung jinga jung thilman sangta khangjing chu hi Russian Navy Pacific Fleet 10 Salam Japan gomhu tuikol tu Russia khona Kuril Island vela naval exercise ball in misar patit mazong ananei uve exercise achun Russia in agiswampi mama nuclear power submarine guided missile crucial Bastion ti azong kihe anti-ship missile system anamang uve hi haptama salam tuikol ver Russian President pun anevil chu Japan ten hata anaza dawa amuna hi ai itia Japanese gam kihentel thailoading hidan anapondo u hi alangkhan agincha umta chu Russia le Ukraine gal to kimana Ukraine Patriot missile pe ding to Japan in apan pizinga chole NATO kiloi khom nagam ho to akikau asim hoizing uwa chole Russia le Ukraine gal hungkipana Russia gal bol dona sanction phunkum G7 hol Japan anapan lolung leva sa ana Russia chalo heading in akisaize United Nations akun Thusoh dungzuin Democratic Republic of Congo Gamsunga Ebola na nasatin amachal hezing in tu chanhin mi sang nilezanga Valentina atu utai ati Shinel Ebola Coordinator Julian Harness in asaina pha masalam asang in Ebola na nahi gamchengin agang in chule gamkai limpia akai son jautai ati zechun Congo in hate in pampina angai chan tu resources ho hi haptakal sunga bai paiding ahitai zong ati het thechu gamsunga buina umsing kilah cha in Gamsung alua chole health infrastructure ho ha sambarzia natnehi tu tang hizolo hi agiti achung chuna galgu bolhon health worker ho le mi pi te chunga buluna anezing zi uwa zong machal thailo ahi natnehi aphat cha ven tum hizolo le vannoi buina kho ta kha hungso to pe thechu ahi Indian Health Authority hon H1N1 swine flu na machar sing tolhon in betsuina anezing uve akiti swine flu ti azong ke H1N1 hin tuletu ahi India Gamsung munchumchum mudo ahin doctor hon na vei ho he do beina ding in achung uba Khusi na zat lor kam nat luchang le ta sana in aponom ove ati hitabang na nei hoding in nasata ti za na ding ompon hila mi piten ching theita le thengta uwa iham ta akisei ta sa chunga nan ho hung ho sele doctor kom zo jing ding in hilna ane uve adi chapang neu ho chale kumhen dammo ve sit nei num hon ahi theichana ki vian na nei ding in jong asai uve Indian mi somnilen ni tawna thilpu konglen ni ta chu Yemen le Somalia tui pamchin Gulf of Aden kika Yemen ako mile somthum bela gamla achun gutcha michom ti chu pirate chon anapui koi obin hi konglen ni la akhat MT Sibu achu gamdang mi somni chule Indian mi somlogup to u hin chule konglen MVLUTUF achu Indian mi gup zaw hin Somalia Puntland vela apui mang u hin Thusoh ki mu chanin damle bitnin amuve akiti konglen ani na hin Mogadishu military facility ading galman cha apo hin pirate chochen konglen te ni chu galmal lama apui uve akiti Japan gam Tokyo hupi to kinai cha train lampi simlai wakal li ho chu train in anuput zi ubin thina anato ubin hi natong ho chun hi chalai muna chu hal beside low anakap lai over limited experience train chun anata kha u hi akiti het the chu Japan gam hi gam khang to ta kha hinaban uba tu masanga hitabang tu sitna anaso be se kha lo chu hi dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe